الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. یک واجهی جس کتا که اگر یک مردم دکان پچکن تو آئی ابتدائی قرآن خوانی بکا مردم جمع بکا جائز یا نه. البته ای چیز ماشوا بزانه که یک چیزی خاص کنه، مثلا قرآن خوانی که مردم جمع بکن روها قرآن بوانا اول و ای چیز جنده هیچ وڑی ثبوت نی که تو مردم درستن جمع بکن که یک چیز واسطه قرآن بوانه اتور افتتاحی بی یک ثواب بی دیگه کاری بی چوشن هیچ ثبوت چا سلف صالحین صحابه کرام رضی الله عنهما نی. اور یہ چیز هم بزن که قرآن وانه خاص کنگ و یک چیزی ابتدا واسطه چوشن هیچ ثبوت نی، نه چه صحابه نه چه تابعین نه همه کرنانی تہا کہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماند کہ شطرین زمانک ہمیشہ ہیچ وڑیں ثبوت نہیں، یعنی چیزیں خاص کنک پیا کار واسطہ جائز نہ ہیں. چشین چیزیں اگر ببوتیں تو لا شک صحابہ کرام تابعین اچما و چشمہ دیما بودتا. البتہ اگر یک مردم دکان پچکان یا دیگر کاروبار شروع کن اللہ راہ صدقہ و خیرات کن کہ اللہ منی کارتها برکت مان بکن، اسی تھا ممانعت نہیں. ہمیں وڑا یک مردم وقت قرآن وانی قرآن انسان مسلمان ہر ٹیمہ وانگین کم از کم ہر روز قرآن چیزی بوانی، بلے یک مردم اگر دکانی پچ کو اللہ شکر ادا کو کہ اللہ تی لکھانی شکریں کہ تو منا انچو مال و دولت دا اور اے کار کنگے توفیق منا دا. اللہ شکر واسطہ قرآن وانی تو ختم کن دعائے خیر لوٹے کہ اللہ منی دکان تھا برکت مان بکا، منی کاروبار تھا برکت مان بکا، من حلال روزی کمان کے توفیق بدے. اشتا ہیچ وڑے ممانعت نہیں، بلے یہ چیزیں ثبوت نہیں کہ مردم جمع بکن تو درست ابھی آئیں قرآن خوانی بکنا پہ یک کاری واسطہ یہ جائز نہ ہیں. اور چھ سلف صالحین ہیچ ثبوت نہیں بعدیں وڑیں چیزاں چھ مردم ہوتا دور بدارید.